Lake Siang so topping. Natum psychorally tingly hero. Ajazimic so he 28 August. It will be Catholic liturgical calendar we are issued the 28 August he saying Augustine feast day. Augustine it will be a giant capital e Mathemne. Augustine psychorally evening a park. Feast day with Salam Jipumidre. Saint Augustine he Archian Levi Takasti Abamli 23rd November 354 AD Liga Prade. Anajiku Muhammadi the Kani Kapsundra Ali Hippo Bishop Kabangahawa Bishop Agasada Ana Jipum Turadamadi Revrana Ali Sing High or the Titala Aina Revrani Water Matim Color Ahi 28 August 480 Otiwena 3080 Otiwena country Hawa Anna Otiwena country Timixo 28 August he ituna our feast days are the beyond the clean. We are really Monica White. I am ituna Monica with feast day beyond the head. He turmeric the lap high academy. Asabani Patricius White. He began now academy. Anna Gati the rally mind Ruki Samana. Saint Augustine he Nuka, Temnak Highly Agasada, Talent to Kalayanos now Agasada, Komoho healing Tamaki, Minkamayam healing Tamaki, Pusawi Kamatam Kaman healing Tamaki, Jivamena, Anna Raweda, Talak and Abonsai. Naula Kena. Ana Jingum to brother Kutum Kapsundran, Revrali Mai Regunga, Ruki Songa. Ana Ruki Sampang Haitran, Awi Talent, Awi Pungshap, Awi the Thames, Resizinga, Revrali Ana Water Mutili. Ahi theologian of Sada, philosopher of Sada, Awi Mirina, Awi Dam Kala awi kakabi aina, ituli aja aina dami dalai. Ana dami kahai, kala berau wiba odram matami kahai, church wiba odram matami kahai, itu nang heo yang kau, ahi Saint Paul next day. Jana ana church di contribute sa kahai, church di odram matami kahai. Hiba ituna dam ajida anu ukang yi akane. Aja ituna awe feast day kang yon hile ina na tule hirada akan kani halaya. Madala kena isabang ra ajon ra kala abang ra ina chanbao hi lingai da. Saint Augustine na mai Ublung ngece kuida berani main dari koi asabu Monica wi manga aida deh asabu Monica ni berana pangsap ni kahai ci takam mana nasum saya ko ralina pangsap ci bida deh senawa kesada nalibin hai pangsap ci sisinda nawi simpul simkak baik. Kalau itu di church bagi kebaik, betik celah kan sisi kebaik, ina nusuk saya kor di kedua ni. Monica na, anak mayar Augustine wibang dah, undun sensen, kekumai na saya sana, jingkum tunada betul ali suci. Anak hamil saya sahabat Revrana na semida. Aja itu mengalih itu church ni, kaya apa maha saya nak kasih orang ini.
Itumna siya sali siya sa kai Revrana tala kai na hanga ni kha kai ka wi mi na hanga kha ka phawi bang da nana nawi yang si jing hai si man ka hai nawi chani ta ka hai kala nana ngusung ya mapila Revrani bo hai sai ko raji kasima kasiman ko hi male la usung ni ra kala Revrani ya ni ra kasi hi na I mamlai ba ne aja we ba phali ngala tharawi chanchan ni ituna kisa sa nawe ngala thara hina makhang hai me yere ni ngai ba sa de kha thara wi ma chai ni phanga hina mang khu lo la de kha phanga ji ma thang ba ya la no ri ne thang ba ya la no ri we are jam shu khida na no wi mi ni na li ri ra ni ka hai ta ne sai ko ro ji si jin da ma dik cha la kai na no wi sim khu sim ka bai kala jer su ni bai bai for now lo ji hi as you see Augustine we feast day in another say call to ka ne ka khani sa da I we message hi ngana da le na say call in another ni ka da hangai na salak salabai pang sab ilak salabai ming mayalak salabai moholak salabai khabat kinga mali salabai nawi sa ngai sa ko ji sa sa salabai jmang ni kai khaba kinga mali salabai adam kista bujot ke sa hi na phu salabai ngosot nawi ngachai ni na mangulak salabai sai ko ri optiwi sakmai Revrani mangani na hi male male Saint Augustine na ithme hi na ta hai Revrana nani ili akhna do wi ba siang ka hai akhna do wi ba sim khau ki da ali mang rang ka ai na da ithme mi ni nana khale nana sab china nani jingli ka hai ko hi male se do male kha ali khang mang aina ali ge thi mang hina ituni jingli ga hai linga pha ko hi sam ko se le sai ko rana Revrani gunda Revrani theida ali adam isna nai la ka na da nana le ji ma ji han Revrani ji han da official ka bai itum sai ko khang ran sa se ji hi Saint Augustine bi feast day in another say, Corley, don't come. As I say, Corley, Jimmy.